Evo ga, gospodin nas zove, naravno prošlo je sat vremena, ali kod nas brže ide vrijeme. Dobar dan. Dobar Evo dan. da vam se povratno javim s informacijama za Čebe. Aha, ovdje je sin od gospodina Marka Čebe. Aha, ispričavam se. Nisam znao, po glasu ste slični, tako da. Da, pa normalno kad mi je tata. Jel možda tu negdje u blizini on? Tata je upravo dobio poziv i pred 5 minuta su ga pokupili s helikopterom, ide u Kabul. Dobro. U Kabul Onda ide, da. ali gledajte, on mi je sve obavijestio, rekao je da je toliko sretan, a zapravo tužan, sretan jer je pronašao za sebe jedno lijepo Čebe, a tužan jer je morao brzim helikopterom za Kabul. Ovako, otac je rekao da ja preuzmem odgovornost Čebeta na sebeta. Dobro. Onda šta ostajete pri njega, vas interesira to dalje ili? Naravno da me, za mog oca me uvijek sve interesira jer je meni kao njegovom sinu važno da on ima za sebe dobro Čebe. Dobro, ali ovako, pitao me za dimenzije, znači dimenzije su on 200 sa 135. Da, to će za njega biti dobro jer je on vrlo nizak čovjek. Nažalost, dok je ratovao u dalekom Afganistanu, Kurdi su koristili jednu kemikaliju, jedno bojno oružje gdje se ljudi smanjuju i on se iznimno, nažalost, smanjio i on ima samo 126 cm je visok. Ta kemikalija djeluje, on se sve više smanjuje. On je inače nekad bio košarkaš Cedevite, 2,26. Evo, živa istina. I možete misliti kako mu je tada bilo pronaći Čebe za sebe sa 2,26. Mi smo spajali, majka i ja, u hladnim zimskim noćima. Ona je šivala 4 Čebeta da bi se on mogao na ratištu u Afganistanu pokriti, ali pošto je sad mali, njemu ta veliko vaše Čebe će biti kao jedno šator Čebe. Dobro, onda recite kako sad da to, rekli bismo, procesuiramo. Evo ovako, što se tiče Čebeta. I što se tiče Čebeta, ja imam jednu ideju. Znači, to smo mi spremni financirati. Pošto moj otac bi volio isključivo, jer on je uvijek u životu se nosi onom krilaticom kod tebe, taj nikada sebe, od njega želim jedno malo Čebe. Dobro. Ja savjetujem sljedeće. Vi ste oženjen? Da. A imate djecu? Da. Ja savjetujem za vas jedan prekrasan aranžman koji vam možemo ponuditi za Kabul, da vi, vaša supruga i vaše 2 djece za uskršnje, odnosno ne, to nećemo moći, čim završi škola, tamo poslije sredine lipnja, otiđite na 7 dana u Kabul na račun troška mog oca i da mu vi dostavite to Čebe za sebe. Može. Evo, budemo se onda tak dogovorili, pa kad budu praznici, to čućemo se, pa ćemo se dogovoriti. Hvala vam lijepa. Ništa, molim, dženja. Doviđenja. Eto, drag čovjek, ljudina.